아끼리 쪽로. Totang dia prangsi pini dadak kecetong just met first media perselapan nil tu ma prangsi kardom people dirlo alang itu nil tu ma coba pen a joke alang tu pini dak an ke bang pen nil tu ma pan lam nge pon pg lam nge tan pg ko parmen pen nang tu ke bang pot an tu pan nil tu ma coba peglo dasi pini nil tu press media lo mate press conference ke hang alam theke la pohelo nile to pen up by the 27th March Arni near to in-depth discussion on Article 244A aputa nile to pen up isia mai madesia meeting a discussion kajo papondo la si halabangso kajo papon along dak nile to karbeng long do an get take care Tumpen, Autonomous Council Kachari Tumpen, Lapen MLA Tumpen, MP Tumpen, no anarat get take intellectuals at Tumpen Chenglok, Lapen Social Organization Tumpen Chenglok, Lapen X militant groups, Mata underground group Asumpan Tame, Nil Tumucho Papondo, Silakat Toko Wepan Same, Penab Lapangso Mylong, Nangitong Dunpen. Article 244A aputak iltum kosonsi aprangpon tekjima lapen labangso autonomous state kobosonsi palongpon tekjima pula bangso alam aparmansi nitum to paponlo ate niltum non forum for hills autonomous state movement ahin pen akimang pon kala hello karbianglo do an political parties social organizations lapen KSA tum doan lapan ka preka song doan ben panglum pen isiwet alam the isiwet a voice pen nil tum labang so article 244A Indian constitution long nagatok pidak kapalong thek chi pansi nil tum akimang lapan ka pori lapen joksi penab sabe tum hang ponlo chopa ponlo athe nitum theklong lo kedam tan kan plikep abang ke tum che song lo tema nitum struggle lo tema seda hadak nitum kache song pon pinian ni same ale chi theklong pon o edet nitum lo mong so che song hot nitum karbiang long rada tum pedanga tum apran amoy ke nam nang ta dolo a hemarit kalukso na tum ta dolo la pelason ta si jail ke dam batai beta jail ke dam ta dolo la son ta si pedanga na leaders atum hiliamu ke chopen ki thinang ta dolo lapen hiliamu ke chunang pen jok pini ani akengda mune asonda planglo lapen make away tum ta planglo la son thasi do pekeng lo la kan bli cap je so ma ke je thandam lo prote je than si un e la puan ni tum ke polo kindu kisum jiru charnap la penil tum la anse ke polo la bangso kan bli cap mo la si putot ni tum ma ko ga je song to me je pang room to pen la bangso je song to take care pansi nitum ma so forum ma tum sengik lo ate ke dam tang ni kan plike bang bong che theng lo nitum kar biang bong unity abadet ning si abadet itum ma ka ching hom sere abadet ka che rap sere abadet ka che to sere abadet la sin nona bang ke itum ma ching hom sere pen itum ning si wet ke do pen ching room pen la bang so yong si ilitum non klempon thulo pote un vekti pose itum ning e do la se bang so a journey nitum ke cheng pen nonan nitum la son si dambom lo karbiang long dadak east lapen west lapen ensil si masa anta nitum dam si nitum akimang pon alam nitum arlengete tum pen ensil salong same dimaha salong same hadaka cm devolar gorlo sapen tamen nitum chingkidam chingwai dam je thandam si alang li same na chikroy dun lo sona taksi hadak non ki kibom hadak chairman autonomous council chairman di mahasau mohet hujai pandame tum chedong nam se chingkidam si alang li same aning samping lo lapen nam so che song bang ke che song veglo nang posi alang li tan pulo la song taksi prakanto warisha pen same over telephone pe na chingkilo jethan lo alang li same aning samping la pening rong piklo la song ga chingrum pe ga che song bang ke chun vegji posi alang li ta nil tum phanam pudun lo pera par same adak autonomous council di mahasa principal
principal secretary pen same ni si ni tum chitong nam si chingki si alang li pen same la bang so aga chingru malam chethan nam si alang li taning sampik pening arong piklo la pen alang li methang wang un e poseta pena ba mai long anut ka prek phanalan di put po la pen dak ngi tong dun po pusi alang li hin pedang na ken than lo pen a parliamentum guardian minister Nandita Gorlasa pam same over telephone pen phong thoman bak chingki long lo la pen city da pale long lo pen mo he jong ta ni yang le pen da chingki lo alang li same ning arong pik lo la so nga ching room lo pen so nga issue bang ke tum ot pon vek lo nang pusi alang li hin pen same verbally is a commitment and chipilo la pen li sa pen ap ke wang phan bor ipo pusi alang li same chipulo pen a par same BTAD a chip promote boro phan same nil tum parisi no me chingki lo la penaling taning insal la penarong lo a hong lo itum non dat Karbiang long la pen NCLs la pen hadak Bodoland itum chingrum ro pedra la gongson autonomous state ko song se ka pelong thinki ma po bangke itum chingki lo nang chetong lo nang pusi alang lita lam chat parisi nang chipilo la si penap aparman alang li wang jima wang we ma pura mo hejong nil tum alang pan sa be phone lo alang le chigi tun pamelo la si hadak thedung program ke thom do BTD area long setup alang methang ma ke mai phan bor eg la pen mo aring sama se lang wang uni salang li methang alam chak pan chipipo la pen alang li yong si unidet lo pulote BTD ahin ben same atum representative nang ye toidun popo bang si alang li same nil tum han lam chak pan chipilo la pen alang li same yong si un lote wang popo se ta chipilo yo la song ta se da Karbiang Autonomous Council CM sar pana bangke ye tum botai ni thom da me chingki lo chetan lo alang li hin ben same nang ke tong dun wek popo bang si alang li hin ben tum lam long pon lo la pen da Karbiang Autonomous Council principal secretary pan same Mukul Soikia IS officer pan tame ye tum patumi heta ko chingki dam chetan dam la pen no ni tum hangbom autonomous kosol si manjima labang so a structure aputata dil tum netum non roughly ben kapinchong kabonai labang so a structure sa bang pan peklang si alang la taning sam olo meseno cholo la penako nili metang same yong si un pulote ni alam sa melang tadang pachoy dun puda pulo la pen penap meeting sa melang limetang ni data hai ate penap 27 ni alang li same ongdung a program do pusi pulo das tame alang li une same ka break panang ito dun pusi alang li pendan itum lam long ponlo pen apart same non Karbiang long song trop chingrum pet pen hili ko na song tu non riga silung tum alang tum pan same chairman PDL long same patumi ni tum chingki chingwai dam si alang li same lam the thanun pemelo ni tum ganang tum long silang chirab dun po nang dun po model formally abang ni tum bong chingwai bom lang chingki bom lang lai hui tang elo pulote ni tum same na tum pen nang ki join up je phan banang ki join je phan alang tum de sik bom lo posin ni tum banang chitan dun la si pena ba mai long ma thang ma unedet poseda alang ni munit nang chetoy dun po posi lang te lap chang nang pidolo athe pen nap abang ke alang ni hem pram ki thik tang program do ko boselang mi thang ni de ji posi pulo la pen UPDS ex UPDS Welfare Society at ben chingkilo la tum same aning sampe ka rong piglo no ni tum ka mo che along ni tum movement along la seram tum same bangkre po anso se armu pena nang ke dong nu posi lap chang nang ji pielo an tum same bang po la hello pini jasme ni tum Karbiang long radapan la pen di mahasa radapan doan ke the ke pen chenglok organization pen chenglok la pen student organization pen chenglok political parties pen chenglok la pen politician to pen chenglok intellectuals to pen chenglok lo anapan nil tum penap lo bang so me RT nang pidun pen lam nang thanun pen towar nang thanun pen nil tum along nang chira bang kito dun ji pu bang si nil tum ning thelo la pen chunri parpik lo alang tum same ahong lo non ke kajisong dia porlo ning sivat kindo nang dia porlo karja rapet nang dia porlo pu matha pe bidi sori nang pachoy dun sonte me parpik ji pu si nil tum Forum for Hills Autonomous State Movement ahin pen ni tum rada panchuning rilo la through social media pen same alang tum same la nil tum aki mangalam penap ke klempon ji po kamalong
alang tum same ni tum malam nang pon pi pam me po posi alang tum ma same ning che thelo la pen ning ching dung lo la pen chuning ri lo alang tum same la mang so penapa program parman pini pen ka pang dak pon pam mi theng je pan posi alang tum ma same ni tum ahin pen chuning ri pan do pon lo la si pini ke than oji alama ke avelo jasmet penapa program ko so se pe chun jima pula bang solam sini tum tanon ka muni pen ka chingki ka chethan la pen ka chetong la hisi klembom la pen nil tum tek pik la pugali repik pugali ni tum tek ke tum saide wa pisa me ni tum a hopet la bang so khe pan ka chinghon la bang so longri pan ka chinghon la bang so rat pan ka chinghon posi ni tum la chingrum pet pen la bang so autonomous state but article 244 e abang pelong veklo nang po ining cherot good pen imuche dong brat pen itu me vida me pix me chip bilonan labang so autonomous state parman pu itu macam sigalong ana marni sami hirchumi nang pidu je pasi nili hin mesme chohanglo la pen itu la song do an same non itu long song do piglo do ana song same ano te bang pon same kaya pan long ria pan long para pan me thangala ma kia pan itu pineng support pan pen me thangara pan itu me claim pon kam lo a hirchumi long ye pasi itu ana marni pasi me chohang la pen ching lo la pen ladak itu dharam chi pupe ladak itu khen chi pupe ladak itu mong sang discrimination mera differences itu chi puting indung te ta do an a case tame do ana dhom same do an ke take it tum same do ana parties same ning isi pet pen chi song lo pen lo nang pusi nilihin pen pinilang pang da kon lo choro lo apor ki nei ke lo ko adim hona lo adim ma bang ke langkung habe ala town hall apor bang e baji ke pen si recession itu check pon po la pen bai crazy bang ke itu ma program check ke pa ala non-political organization thom tanang participate ni matan Nil tu ampan lau nak pidun ateng ke doi busi pulo BJP benda cengki lo tunda doji Kongres atum ta doji pulo la pen CPM la pan moten itum lo si pale jolang alung pen tang response itum normal long lela pen baki kini KSC itum mangke nang ke tong dun po posi nang kita lo la pen hala when ni litalo la ex UPDS atum sabena cetong dun po kapre song dun ta ke cetong an ke wangi pusipulo pen di Mahasa District long same ada DSW pusipu di masa Women Society atum seta ane sini tum dam se jing tidam lo cetong dam lo ang tum tanding arong ping lo selang tum hin pinda bangji la pen di Mahasa di tu ni SCC Central District Committee atum same na kitong ni pusi ane tum ane si kedam pe chikilong kitano apa tabang baik po di masa student union la pen di masa student union DSU tum same ladak Carbon District President Menatum Chingkilo alang lisa menandun po lo pen hula dak di Mahasa long gitu DSU tum same Chingkilo lo alang tum same lang kitong dun po posi itu pan lang dak chipin lo ini nama Media court itu long jong itu konvenor ansi sama kai pen penan itu ini tu kan kecoba pen itu lampe ahin pen lampa citak nang jipu alam teputak penan tan pacini polo alam tegala lo kedam tang nikan tikep laso kace song gitu kadu bertini napelo itu cipudam nang ji auwe cipudak ko auwe kace song tammi dompu tammi 244 article tammi nang dole bangka pre asal mong dorapya tribal idea bangke state cilong rabla tammi karibang long pen di Mahasa district phange nompu tammi to nang dole ason sidu ko lasi non nikan cikloi non ni lo itu forum for hills autonomous movement plus asong itu seng polo itu kamatha pon mangkela lo kadu ko ya asong student organization political parties atau pencenglok social organization individual intellectual kadu cingrum pen CBD sore ponsi banswas kaca song pon pangtang pon si prabjin pen itu impact palong tek ponampo laswa bang body pon lo tum rally ka padolo pendona bangke penda bangke si in depth discussion on 244 article per situ alam tepi deng ponsi itu me itu hang pon lo tapi laswa along ke RD pijot bersi belang li ke jongpon dak autonomous council
ASEAN Dr. Tulian mau happen cenglok MLA MP lapen ke event minister dak di dak gorlosak lapen ensil mado di mahasiswa autonomous council CM tak datang por dari tu citong namlo tarik isiani apor kami jiki cithana pelang tamil positif kadu ko be cingrum pe si song ponampung la solam chak dolo apende dak mohit ho jai speaker dak vice chairman putam alang tamil somtho set pulo so daksi kapre MP MLA CM XCM kadu ko bitami tum penaan ki nivel tami kacitong kacingwai pon itum kadu pon lo lapen kadu bitami isibet pe indictedly tu phai ponang pu la solam chak dolo sabe kosol lo itu kacingru kasi to bari sibet ekrongat kosol sidom tam te pon lo la sobang si tum ka body pon lo la si ning thelo penam le thotami la kadu ka via song tum hit pen individual la tum hin petami RD pijot pe tuhan bidi so de tum chipa choilong pen ke bang bo por e private pe tu ka song pon theya phan la solam athe pitum long pon posin ni thedam apen ke tu kadu beda bichi tuare puri article ke 69 22nd amendment husi padu polu badin sarlo constitution lo India constitution lo la so tuare puri ka implement ke laki government bill lo laki 2/3 majority da me laki ullo la baki ki joinai a bill ke bapa cha angdeng lo ko dong ki tum chi thedam lo hala ta majority atum da mela da so isu pu thabang ki so pu thabang ki tum ka chedon nun jalam thedam long le lo la siding thelo la so ai su bang ki auve aku kapre auve phat papa da bang le lo la non ki claim bom auve to bang bom papa chun kon thek sera pravin pen lalu tum ning ke bang da mang ki ta si pe da tame tum la so bidi sore kadu tum long pon pa me po claim pon po ke da ta po da rata na ka chi la po chi tu la do po la so lam ning kepen tapi Karibiang long di Maso West Karibiang long arata me itum kadang tong nu theya phan la bang so itum jo phapon na bang pu bang phi kami nang kecerap nang kecitur bidi so dang pidi pan sudiri parlo apne nan tu mahin pe kami media korte tu be kami la salam te pake rana long la so abang ki la so se bace tak pon si itum penda de thot kami la so bang cerap situ bang ke bang bong po dan cerap situ dun du pu si sudiri pon lo